sewa pasal si ron ni mana kali gini training license ko di report sa council yang macam ni hawala just rock to king pun geri yang star cement drop atau star cement mana kali registration yang itre katu to itre de star cement yo kama khen ni man ni non tribal tau em non tribal kiwa le one business ini have your training license mana kali ni napo ka house ko ini han pia em one training license tang kikari de kamai de ki ni nakatu leso san benai ko sao si do otok wa jadi ke isi mempet ko ite yewa da em giwa kamai to po ga thao than ni khado ko sao si chu wa common transportation business to bon ki bru yang i ki ye ble ika bon ki bru ki ye ni lalu ni ka tren kam ni man go tagi wi company of thiet ki ni bru yang trok em gari lo do ki di kon ki ro yang i wa man aspiring entrepreneurs kan ni yang man go tana ni juga percak joro ya kan ni jing lebor yang gini lebor yang ni company live back jadi for nak kubu orang yang council itu ahi trade license wa ni business ko krai kan ni to ko ye ini bru yang i le krai tana liang nga ya tega jing ong isin ni ko ni to untuk ini ko sim action ya gini yo lebor ya jing lebor yang ki apa kan ni kata yang ni ang penduk pendam ya ki kan ya ki wi kon kontrol yang ki hakan ni ka wa mahlendo snobha ya tho ingi ka phang ma halor ka ba phila wanra manne halor ka ni ka border fencing bakal INOC ka district council mantala arsen ka ek jubab ka ba phiyo no CM hatu phi hunni em ka jubab apila yo ia akan dia ke NOC bala ai da council executive committee ngawan ra kan ni ka jinggali akan ni ka session winter session kalong bang relatif ba CM UI NOC biang ya ka border fencing na lor ba mensua ngaju kajuhi kan ni ka subject ni la keren ba mbit syu ban NOC hadu ba andang ni la dep pen be yo kurusam ba tikena to kalong kumta te honorable XCM ma Andrew Sulai kat kopor kejingedon rangkat jungi ni withdraw no ya kata tementa kumno UCM honorable CM ai yang takadaw ngawan ra kanang ya kan kejingedon pat ngamhun tak kendiat ya kijing reply jubab jung honorable CM kalong ba number 1 uong ba kajing sya pressure babon ba nakasorkar nang tapat PCT bomla suban pule kajing pressure tengah ngamhun ya kata bat ngalapa withdraw sisindon ya kane baju le isi ba mensua ya kane ulak kuburu ba unya syong ba deputy commissioner ba hakajing ong jonga deputy commissioner ro one prolong da meeting ha larem sit if opponents jom ki babon ki poi ba badon itu petu katai bat ki deloy skirong ba sinong bat ki jingidon lang iseng bahalang bat mangaru kumu MDC te tak nakata daw deputy commissioner umla bantisai un up hadu bakin ya un lang te kumno di honorable CM mentaksi uong ba un sai kendo biang UDC bat so withdraw ya kanika NOC misno to ya kanika mo international border long the issue dan kam mo ban fence the international border the house nem arja katsan to por la don to ga jing tho na yang deputy commissioner ban akwar ma ti jaka to ban ndep ini border fencing to ko por marsan yo to tengi do ga perkat bagadai ga don ka mat ban kam la NOC dan repat house nam ada kapra tapi itu di snem lagi layo si pun komplain bampat dan bampat baik kalau putsam dan pilar bodan ha kapat yang jong gibre bersama ta kemudian bagi om pramambar dok dre wajar ekar kejaka kan niat sepang ada
Sekarang untuk opor dan berkat nila withdraw ya untuk NOC bala ai sa deputy commissioner pada kuat Thailand. Ang bolong shock agar dia jengkeli mira ni bolong shocking ba how ni upnai Julai arjar arpuai. Ini CM lai biang ini NOC. Klaim the let verify spot claim the like tinjok tian itu giba stakeholders no ki try snong rang ba snong try jaka don situ claim ayo ai biang NOC tangolok shocking susu ko ba ong ba jing ai ni NOC mdai na ai bu kwa ban ai hi kan rei lembaga wa lasa pressure mono ban pressure ya tekan ni ka tren ban sa pressure ban ai NOC ka kalong ba ima sa pressure kalong ima mdai na kaput India Bangladesh Aduh mentah kaput asam ni kali aro. Dengan ni kejuk style bannya penbaik put dengan apa kalau mau ima. Kemudian tip sa pressure, political pressure nang no kinsa day kali le jong ni. Te banyak ni haga purposely kani kelar question act agar relai. Ketulah ai por kana council belai ai bahap panan usi. Mar tip council tip hai Jakarta jumlah area le jong. Kata-kata dalam day bancupan suai, ban verify ban song gen. Tengba juntan jong CCIB, the lai ampun ju komplain. Dalam ni mentang ini yang kongres parti yang ni ulang opposition side ni persak jor dari jeng INOC jong suian bagi kentiu odai menrois dan kerang ba itu gibreu GBM kapok dan kapok itu kini itu jaka gede kejoki hi kan ne kapok joki kan hak kapok jong dia. Jadi ni pentam jor bah jing aja industri jong mula buang bah dan ba pressure atau pihon ya kenika NOC ke ba kila isu ngam hun tang kendiat ngam hun namar ba kani kakam yap kam injong poi ba riu hajar ekar ka jaka kan hiar si Bangladesh kan ya si Bangladesh adu pra hajar ekar ka jaka kan yo ka Bangladesh kumno bangi ngimi perkhat ya kani but ya ka state kani ka national issue but ya ka state Assam but Bagalia chief minister dan melin la long time ni yo i ba upong roi pani pendek no kini abiam wali kani isu ko balasem la kat no public isem balaya takadaw ni imbun nakaliam junga ngambun tang kanya hadu box im diman withdraw